ADC Haphang jora thigino Lukuhamkwraini সংগঠন রক্ষায় Tongo rangkisa misa haste hapano phajenti rijak phano abo haikino tini ta salo Toilet Bazar Community Hall noko titi ADC Haphangni luwa jombai kaisa panda khlaijaka asani panda wo kombol baksakha 450 hainukuni kribigra lokrokno aro manjaka TDDC Haphangni chairman Borom Ganang Jagodish Debarma manjaka Wakhinogor Burjongnogorni Maya Ganang MPC Runel Debarma program. There is a mosquito nets distribution program. Oro sing tini dag do tisa BCM Mandai Assembly Constituency disingo eba omo Mandai Awizrainya TTDC ni seat oro sing TTDC Haphang ni organize kaisagi blanket distribution tini o panda kaisaka hakino je beneficiaries je green nukuni je subjage nukuni lukurogno sing tini o panda ni singi blanket sirka tai hakino TTDC Haphang bai sara Tripura wo je subjage nukungo je green nukungno sing prai 42000 kai blankets baglaikha tini o panda obo tini o lolit hati o lolit bazaro sini o panda o haimanja phaika nalwai motamu sini TTDC ni honorable chairman sini Borom Ganang sir Jagodish Debarma they are haimanja phaika sini social activist sini ata okra Anthony Debarma hakino gobangma adong sini social activist ro haimanja phaika tai in presence of sini subzonal chairman dag bitise dag Dinesh Debarma hambai ini pasti family bagjaka aro tini oro prai 90 families kai bagjaka tai joto BCO no joto chairman no oni BCO thani bagdi hinibo extra kai release saka total omo businga total quite a blanket 400 above 450 above